السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.
ثم أما بعد قال لي خشكو برا البراهية هي بيا مشخدي تعالى أوى رب العالمين مودي بابت مو كسكارت مو هر كساكي حق السر مهبيت أم دعابو بكين يا ربي تهمياش أهل رحمة وحسب بكين يا ربي دوی دنیای دا جیانک خوش و راحت و بختور برزق همیا بکی یا ربی بلا و نخوشی دوی دنیای و قیامتش رک همیا دیر بکی یا ربی او کسی باش و قنج و چاک و صالح یا ربی تو باشیاوی و قنجیاوی و چاکیاوی زیاده تر لیبکه یا ربی او کسی خراب برویش خرابیه ورگی را برف باشیه ولی بکی طاعت و عبادت تبکش گناه و معصیت دیر کویتن يا ربي تو ما عيال وذريتي ما سر إيمان راجري سرك راس راجري يا ربي تو شفاء وسلامتي بنا ساخت مفرك يا ربي تو رحمة مريت مبي يا ربي تو شاوت أمت مال خدا وتمزجفت إذا تأمكم كرين وصى مال ديوانا في غنبري عليه الصلاة والسلام تبنسي برا عرش رب العالمين دامكم بك يا إلهي قال لي خشكو برا الجلوان كسا أويت پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي حف جورة مروفات كابنت بنسي برا عرش خود تعالى دا رجا قيامته أو رجا چسي برنا أو رجا ما قوتي وصا روج دينيزي كي إنساني بيت قدر مايلة كي دش مروفي دير كبيتن وإنسان ديت خوها خدا چنخاري پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجد 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يا أولي ما قلت كو إمام عادل إمامك عادل يراست دي فويرك تشيت أو خير الدنيا وقيامتها خلق خو ملتي خو أو كسد من دستي خدا تشيتن وما ديار كو إنسان مسلمان وإيمان دار يلقوه الشيار بي نبي تدستك بظالمي كو توشي قيامتها خو إج دستك خو بكت كو الدنيا خو كو بيجي قيامتها خو الدنيا غيري خو فروشي الدنيا إذا عندك فايدة يجي بكن وأود قيامتي دا خسارة بيتن صنفي دوي خدي تعالى پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيتن وشاب نشأ في عبادة الله صنفي دوي أو بيجيتن جنجك عبادته خدي تعالى دا رابوي شبال هندي قالي خشكو برا رب العالمين وقتي في خلياقته الشروجة أولي آدم خلقيات كري حتى آخر إك سرية دنياي اتهيتن خدای تعالی ادبیجیتن وار رجا قیامت وان مروفا همیا دیکم کد بوچه وكي خدای تعالی سورة النجم دابو مدبیجیتن ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بوچه دي مكوم كد او كسي قلناه معصيات وخرابي وخلاتي وهمي نوعية شهوته داكرين وچه حدود وسنور بوخناها النهلا شميات دا همي درباس كنن خدي تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وبالمقابل شيء وليجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأوكسي قنجي وباشي وخش خرابية وقناه ومعصيته راجر أو إنسان خدي تعالى جبران بري وقنجي دي بقنجي معاملته الجلكت جبر هندي قال لك برا خدي تعالى أمت آجدار كرين وأمت هشيار كرين نكو تشتكي نية بومتهيته قوتن رب العالمين القرآن داد بيشتما سورة الحج دا قازمات كد بيجيت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال لي إنسانا قال لي بشريتي الخواه الشيار بن تقوى خدي تعالى بكن رجا قيامتي رجكا قلكا قرانا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد خدي تعالى بيجتن أو رجي يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت بچيكي صافا أو البرسنج ديكا خا چند شيرين البردل ديكا خا توي روجي دا هندي هند أو روج يا جيرانه أوي بچيكي أوي زاروكي دل برسنج خا هاويتن يوم تذهل وآجشوي نابي شكوزاني تشتكي جلك مازن وتضع كل ذات حمل حملها أو تشتي يعني أجر آفرد بيت يا جنك بيت يا بحال بيت أن هر حيوانك بيت يا عافز بيتن أو حمل دجبر شيتن وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى خلق وكيسر خوشانا نظاني برفكيري بتشيت شكو همي عرض كون همي خراب بيت نظان برفكيري بتشيت وترى الناس السكارى وما هم بسكارى بس شيء ولكن عذاب الله شديد عذاب خدي تعالى قالك هاد جوارش هندي يطرفش هندي يطرسل كيه امنه كيه خوشيه دا كيه سعادته دا اهل ايمانه اهل باشيه اهل قنجيه
اهل طاعتی اوی خوش گونه و معصیت دیر ایخستی آج بر هندی گلی خشکو برا گلک کافره انسان بوخا سحکتی کاده کفیته ادبین کیش جوری کیش نوعش مروفید گیرید که مروف وی تشتینی که بکتن که کفیتت بنویسی بریدا توشوی طنگاویه نبیتن جبن هندی گلی خشکو برا وقتی ام بیجین شاب نشأ في عبادة الله جنجكت عبادة خود تعالى دا رابوي مقصد ما نبي أو جنجك هما 24 ساعة بس يتمزجفت دا ضرورة بينش نبيجت خوا أجر جبهتن وبشت المزجفت بكتن واجب السر خود بيت خوا هربهتن بس نبس أذى عبادت معناه يجلك برفره عبادت نمقصد ما بي أو إيكي بس قرآن خوا جرتي بيتون قرآن بخيلتون تشول الدين كتر تفيد فيلي قرآن خابي تفيد قرآن خا بخيني بس تشتديجي اشتا مطلوب تشتديجي خدي تعالى اشتا دا خاص كتر مقصد بي أونينة به وتسبيح وذكر وتهليل بكي يشما مطلوب ام هميوان اذكار وتسابيح بكي بس نبس بيوت بجيل بينو چي تشتدي ترنكي چكو اصلا عبادات وكي علماء تفسير وقت قلتي وقت دينا معنى عبادته ومفهوم عبادته چيه كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هر تشتكي خده حاجة بكتن قول بيت فعل بيت كريارك بيت تو بكي آن آخفتنك بيت بيوك بيت تو بيجي جا چه ظاهري بيت يا ديار بيت چه باطن بيت الدلي دا بيتن أو عبادته وقت محبت تو تشتكي بكي تريا خده تعالى دا أو محبت الدلي دا او عبادته وقت كربتش قلناها كو معصيك ود بي كو اف قلناها و اف معصيته بهتا كرن يا دليدا كس نظانيتن كا چه اودي دليته ده بس خدي تعالى جاء او عبادته مقصد ما بعبادتي او عبادته برفره او خدي تعالى بحجه كري او خدي تعالى انسان اصلا ايش برهندي خلقيات كري خدي تعالى قال لي خشكو برا ام نخلقيات كرين داب منك مزقفت دو عبادتي بس بكين وتشدينك ملائكه عبادتي خدي تعالى كان ملائكه هندك هين ايش رجا خلقيات كرين حتى رجا قيامتي بس يسجوده بس يتركعوده هركي عبادتك كيت خدي تعالى يسروي فرض كري ويا عبادتي كيت بس ازتو خلقيات كرين خدي تعالى بيجي واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفة يعني جيجر يعني تو ايكي شيناخوا فريكي بشولكي بكرياركي تو بيجي تو شينا مني تو اكيلي مني في شوليبو من بكا خدي تعالى امت هنا ارتينر سرية عردي دا واجبكي ادا بكي دا في عردي آوا بكي دا عدالة الفي عردي بچسبينين دا رحمة الفي عردي بچسبينين دا خير وخشوع وسعادة الدنيا دا بلاوه بكي وظيفة إنساني أذية كار إنساني أذية يجاش بنهندي كار منو تي أساسي أو أموي بكين أو خدي تعالىش مفيا سرية عردي كاتش مفيا أموي بكين يجاش وقت يوم بحث عبادتي بكين عبادت أذية نبس نفيجة نبس روجة أو واجب وفرض وتفيت أم بكين نبس زكاة بس او تشتي خدي تعالى دايما او هيزا دايما او قوة دايما او علم دايما او ظانينا دايما چيكا چتش دايما كو ظانم او هيزو او قوة من التفيت اسوي مسخر كم وتوي ريكي دا بكار بينم او خدي تعالى حجي كري او خدي تعالى امر بكري اش برهندي قالي خش وكي تصويرك وقتي بازلات الدنيا بريك هر كيش ما پارچه كشوي بازله حتی همی پیک و کم نبین و هر یک جهه خواهی درست نبید و نه و او تصویر بدرستایی کس نزانید چی داشته بس هکه هر یک تدانا جهه درست و همی پیک و بنشنی او نه دی تمام بید و دی دیار بید انسانیت و بشریت وکی و پازله و وان تصویرت پارچه وقتی تو دنیا برک دا تصویر تمام بیتن جاج برهندی گلی خش کبرا او کسی قطابی بید و طلبه بیتن المدرسة بيت الهاي سكول بيت اليونيفرسيتي وكولج بيت الجامعة بيت الهرجة كي بيت تفي بزاني اف طلبة يبر برسة تفيت علمي وزانيني بخور بجريد كات كيش باريدا فعلا او انسان چكوية بسلمانة تفيت وي باريدا شميا شرزاتر بيت داوي علمي وي زانيني بينيتن فايدة جينت انسانيتي وبشريتي
او علم اوروکه دنیا خربت فخریتن و او جشناحيا هر فضاء هر طيارات شكرني هر طب هر هندسه هر مجالك تببيتن هر مسلمان چکو اساس وی علمی دانا و چکو خزانی وظیفتوان اوه تیویت اوی عردی آوا بکن اساس وی علمی خردانا عبروکه او پیشکفتنا ازوتو تیدا جین بخیروان علماء آبو بخیروان زانا بو بجاش برین دیگه لیخش تیویت ازوتو جی تشتکی بکن هر کشمه ادبار خدا کات کش علمی کش تشتی دا شرزایه اتوی باری دا فعلا خوش رضا بکن و بريكاش هميا درستر دوي شولي بكت وي كاري بكتن دا فعلا كفيتت بنسي براويدا كو فعلا او وظيفة خد تعالى دانا يا بالما و ام بي تكليف كيرين كو بكين كو عبادة خد تعالى جهب جبين اگر تو طلبه بي بزانه شولة و كارة خاندن و علم و زانين تكون بكي دا فايدة انسانية و بشرية و امت خركي اگر تو کربی آنکش بی بهندک دی بابا توید توی باش بیلگل دی بابت خواه رز و قدر و حرمتی بو دی بابت خواه بگیری آخفتنوال عردینه دی آخفتنوال نشکینی دیلیوان نشکینی یه پرحم بیلگلوان خرابیا و گناها نکی افت که بیته بنسی برا هنده دا کو شاب نشأ في عبادته اف گنجه وی عبادتی کت او تشتی خودی تعالی امری وی کری و گنج و جحیل کو وظیفت خرابید اگر تو گنج بی و تو یبجم بی آنکش بی شیکر بیتن و مالا خدانا بیتن و هندک عیالت هیر هبن وظیفت و مسئولیت وان گنجا و کدیباب کو چاف دیریا وان بچی کاب کن سرکه که درست رابن سرکه که درست رابن سر ایمان رابن کو ایمان خوش دست ندن اسلام خوش دست ندن اخلاق و روش و ادب خوش دست ندن اوان تشتا خرکا اسلام امر مرد کتن اگر تو انسانه که یه اندی بی هر شولک هر کاره که تو تکی یه حریص به وکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصف ایمانداری کت بجید ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه هر کریارکا بکی خود تعالی حشوی مروید کت او هر کریارکا بکت اتقانه باشترین شیوه چت کت اگر تو سایق بی باشترین شیوه سیاقت بی اگر تو خودان بزنس بی سیاره بی آن مصلح بی باشترین شیوه وی تشتی بی که غدری و خیانتی نه که چوزانه او سیاره دشتت لپیت اکید احتمالت خاجوتن توشی حادثه که بی دگونه بار بی اگر تو خودان مطعم بی باشترین شیوه خارنا چی که بزان او انسانت هیت خارناتت خودن دا توشی چون اساخیه و بیدیانه هکب وی وظیفتی بی که خلدی حش انسان اهل ایمانه کرد چکو وظیفتا خواه اواجبر کو رزقه که حلال دیجی اینی تنو کتا دبی عیال خدا باشترین شیویت کت رزقی خواه حلال کت اف انسانه اواجبر هندی گلی خشکو برا وقتی ام بحث عبادتی که این افتشته همی جید گیره نه بس هزراخانه بس انده والله نویجات کت آن نتویت نویجابی کت روجیات گیرید آن نتویت روجیابی گیرید اوه واجب و فرض السرمه نکو ام ده خیره کی که اخلاقیات و ادبیات اوت مهمن اوت مطلوبن اجبر هندی عبادات نبس او اسوان عباداتا بكم معامله وقت عندك جرت هنده حديث هذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تخصيص كد دين معاملاته بوشي چوكو دين انساني اخلاق انساني روشت انساني خلال معاملات ديار بك انسان که رازگوی آنه یا راست آنه آن خارولاره هاتوی معاملات دا انسان دیار بیتش بر هندی گلی خشکو بره هر انسان دکتور جه خدا تاجر جه خدا جوتیار جه خدا توی شولی وی کاری اوت کتن پوی وظیفته او دی باب جیل گل وی عیالی تیویت پوی شیوی عیال خواه فیلی هنده بکن جوش بر هندی گلی خشکو بره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما هشیار که تو بشته ما اغتنم خمسا قبل خمس بو خفایدش پنج تشتا بگیره بری پنج تشت بسته دا بهن ایکشوان بشته شبابی که قبل هرمی گنجینیاته بری پیراتی بسر دا بهن گنجینی اگر تو گنجینی سر عادت کی را بوی نویجت خوابی که پی مزگفت خواب پی خود بیت خواه هاری کاریا خلکی که صدقات و زکات بدی آخفتنا خیره بیجی خوش گونه ها معصیتا بیجی دی سروی فعلی رابی و دی مظلم بی دی بردوام بی هجبر هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجی فایده ای بخواجی بی که گنجینی هشتا تقوت های تهیزا های
توشی گلک تشتا تیدا بکی ابتشتر به معنا و او چه خیر تیدانه مجیل نک احتمال گلک جارا گنجت مدی خاپندک تشتا گون نهنینه بس چه خیر جی تیدانینه يعني شو أنت تشتيت مباحات أنا نقولناها نخيره بس تو يوي وقت تكوجي تو شيء تشتكي ليه باشتر تدا بكي تو شيء تشتكي وصا بكي خير تدا بوتا وبو أمتاتا ومالاتا وقليتا همية تدا هبيتن أهاش برهندي قالي خشكورا ايكي شوان تشتا بيش تشتاويت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيد بو خفايده جي بگره وغنيمت جي بكه ومفاي جي بكه ایکی شوان گنجینیه او عمر خود تعالی دای انسانی گنجینیه دا و گنجینیه سحکی تو تکیری دا مصرف کی شینا والعیاذ بالله خلق برف بارا و بچید برف عشق و اوینیه و پان تشتا و کچو کرت من مجیل ببن بشینا هندی بد بس بدنیای و خوشی و ذوق و لذت دنیای دا مجیل ببن سحکی وظیفتاته وک انسان چیه کچ بی کربی اگر تو دای بی آن باب بی اگر تو کچ بیت مالا دای بابت خدا اگر تو کر بیت مالا دای بابت خدا وظیفتاته و کارتنی که چی اگر تو قطابی بیت مدرسه خدا اگر تو کار کیدا بیت شول کیدا بی اخلاق و روشتیته یه اسلامیه یه قرآنیه یه محمدیه صلی الله علیه و سلم انتش عرده که دی اینایه تو چاول کیت کی اتکریارت خدا چاول محمدی صلی الله علیه و سلم اتکی و او کسی دیف پنگاوت وی چوی آن تو چاول هندکی دید که یول دیف پنگاوت وانت چی اویره دی تحدید که و دی دیار بی که تو برفکیری و چی آج بر هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیشتما فایدهی بخش بی تشتی بی که بری یادی تر نچید هر حوصا پیغمبر علیه الصلاة والسلام الویره جنارا وستید بیشتما هشیاری خوابن رجا قیامتی وقتی تهید لا تزل قدمي عبد مؤمن حتى يسأل عن أربع أن لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس أبغى هذه روايته هاي إيه شوان شبابه فيما أبلاه عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه اف عمره همی تچ دابر ایک شوانا گنجینیت عمره مرویده اش بیچی کاتی حتی وقتی تو بالغ بوی چکو حق حساب سر مرویده نکنه و حتی مروی چی تبر رحمه و دلوان یا خود تعالی داده بجتی وی عمری دات همی چی کرد بشتی هنگی پسیارا دوه اوه ایک یکود بجن 25 درجه هکش ساده بیت اوه 25 درجه سروی پارچک جه گنجینیه وشنی جارکا دیدی هیت تایبت 25 درجه خاص سر هنده و شبابه فيما أبلاه تدجنجين يا خدا چكري يعني وقتی تو بز و مسوگر که اوه تقریبا نزدیکی 33 درجات تبخوا مسوگر نزدیکی ایک ثلث يعني 1/3 ها پیشکه که سه پیشکات مسوگر کرد یادی تر دفساناهی بیتن شبرندی گلی خشکو برا گله کافره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وان تبین یا خرکات بیشتمه وان آگدار یا خرکا بو مفرد کتش بر چیه؟ مانه چکو حشمت کرد مانه چکو دویت مش آگیر جهنم پارزید مانه دویت مبرف به حشتا خواب بتن اش بر هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشتمه كلكم يدخل الجنة إلا من أبى ودين هميدش نبى حشته إلا أو كسي نبيت وجاب صحابة قلت ومن يأبى يا رسول الله كي حسناك بشيت بحشته من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كسي طاعته متكت معنويت فيد شيتا بحشتي أو طاعته محمد صلى الله عليه وسلم نكت معنوي نفيد شيتا بحشتي أمسح كين خامت كيش بارشي داينه طاعته پیغمبر خود كين آنه دي فرمود و أوامرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام چين آنه آهاش برهندي يقولي خشك براتبت أم باش هزرت خواه بكين سح كين خواه خود تعالی ایکش مدحا بو گنجا سحکیت قرآن دا ابراهیم گنجگ بو صنمت کافر آخر کاش کن وقتی هاتی نوه و سحکیر صنمت وان خرش کاستین بس ایکی مزن مایو ببری کریت دستی دا قلت اوکی هو کره سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم گنجک افتش تکرش بل هندی خود تعالی بحث ابراهیم ایت بجيت إن إبراهيم كان أمتك حسين سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود
او قضیه خر سرا چه بود سرا گنجه کی یا چه بوی گنجه کی ایمان بخود تعالی اینا برانبری و ایمانه برانبری درنترین قائد و مزن و سروک توی وقتی دارا واسطیا خلکی ایمان پی اینا اجبروی ایمانه عرض شخ کرو هچی ایمان اینا توی آگیری رسول هاب گنجه کی بو بجحیله کی بو از تو جی گلی خشکو برا گنجیت ما اگر ریکا ایمان بگیرن اهدی وکی وانا بن و دیشین گهورین دنیای داخره که دا کرد عبرت نتن دایا چندن عبرت هندی دایا او گنج چند بیرو باور هیا اپوی ریکی اوا گرتی اگر تبیرو باور درست اپوی ریکی هبنه و تگیرت شهمین و عد گهورینا بکی شاش بر هندی گلی خشکو برا سورة الكهف دا خدا تعالی بيش إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى خدا تعالی وصفا وان جنجات كت أويت رفينش ظلم وطاغوتا وظلم ظالمة وان حاكمية وقت خدا چونت ويش كفتي دا 309 سالة ما نتشويش كيف خدا تعالى كرنا نمونك بو بشريتي وإنسانيتي حتى أبروكا أم فايدة وانا بتسحكي هر چيروكا سورة الكهف همية خدا تعالى بو ما بحثي 4 تشتا تعداد كد او هر 4 تشتا هر امتك تيدا هبن دي پیش كد هر امتك تيدا هبي دي بيتا ليدي همي امتا بسلمان بيت غيري بسلمان بيت كي اف هر 4 صفات الدف هبن او امتا دل پیشيه بيت وجبر هندي جي سحكي صراعة همي امتا دا اوه چاوا وان هر 4 تشتا تدمير بكن دا او امت پیش نكويت خدا تعالى سحكيت في سورة دا سورة كهف دا بما بحثي 4 تشتا بحثي جنجات كت إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بحثي وان جنجات كت شوا إيمان عدي معنوي جنج أساسك بو آواكرنا هر ملتكي هر كيانكي هر دولة جنج بيد بين اگر جنج نبن او دولة وجبن هندي محمد صلى الله عليه وسلم دولة أوليت مدينة دا آواكر وقتی مشيخ بويش مكة هب كي آواكر بجنجا آواكر بجنجا آواكر سحكي مصعب بن عمير عمروي چند بو أسامة بن زيد وقتی بو قائد جيشي عمروي چند بو پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم پوان گنجا اف امت آواکر او ازوتو اولکه فخرید بین چکو ام مسلمان ای کشوان عناصره هر امتکا وید پیش کوید و الپیشیه بیتن دوید گنج هبن و گنجا او بیرو باور هبن یا دیتر مال دوید مال هبیتن چه دعوه و چه بانگوازی ناجح نابيت اگر مال تيدا نبيتن اهجبن هندي خدي تعالى واضرب لهم مثلين رجلين جعلنا لاحدهما جنتين بحث مالي كد وي مالي دي چدا كو او ماليتي ان خدي تعالى يكري دستي تدا دا سحكتي كاتو دي چليكي تو بس وكيل وقت تو هات الدنيا دا تچنبو باقش خو جلك جل برتنبو اشني جلكت كري نبرته وقت توش دنيا يجي دركبي همي جلكاتش برتكن دیتا پاقش کن و دیتا پاتکی دا آلین و دیتا کنت قبری دا چل گل خنابی نت چهاتی بیتشت و دیدر کویجی بیتشت اللهم الا او کریار تا دنیای دا کرین ید باش و قنج گل خوبی آن والعیاذ بالله خود تعالی ما پارزید خرابی و گناه و معصیت و گل خوبی مال اوه مالی توی تو بزانی دی چلیکی خود تعالی داته تو بزانی دی چلیکی تیش بابی دا مصرف که یا دیتر علم بو علم و زانی آجبر هنده سحکی امتت پاش کفتی اوید ام جهاتین چکو علم و زانین تیدا نما اش بن چون نمان اجبر هنده جی حرب القلبی امتی تیتا کرنی کو نمینی تنب علم و زانین داش بن بچی تو مين تل پاشیه نه تا پیشی آجبر هنده اول صورت خود تعالی بو محمد صلی الله علیه وسلم فرایکر گوتی اقرأ ام امتا اقرأین تفید بخینی نبنفين تفيد بخينين وعلمي وظانين ابو خوارجين يا ديتر سلطان وقوات وقيادات اهجبر هندي خدي تعالى بحث ذو القرنين اتكتن بوما وش قائد بو وسر چه اساس بو كايب رحم بو آنه يب عدالت بو آنه افهر چار اساسه قلي هر دولتك كافيت بيش كافيتن تفيد سلطانك عادل هبيت تفيد علم وظانين تشجيع بهيتا كرني وبلاوه ببيتن وخلق فيل ببيتن
دوید مال عدالت داد ما بین خلکی دا ماس بهت بلاوکرین و بهت مزاختن توی رکی دا اوت خیر امتی دا تیدا های و گنج دوید تیدا هبن اگر اف چاره تیدا نبن هر امتی بیدی پیش بید هر سحک امتی ما گنجیت ما یترافن الدرک هبن خلکی دیتر یه فایده جید کن علم هر پاراب دا چه شهادات تدوید پی اچ دی دب چه تشتی تدوید دیوار گیری چه دیما سلطان عدالت و نمایل والحمد لله ظلم و تعدایی مال کس نزانی که چلیت هید خرید تبخورد بیتو چید او امت نامینید او اف امت ابو چید پیش کفتینه چکو او تشتیب تیده های خودی تعالی بج ما فرطنا في الكتاب تشتك نماید وی کتابی دا ما با هوا دیار نکید ام دیو دا چین آن نه گلی گنجیت ملوی ولاتی ما پیوستی اب هوا های جارکادی خواهشیار کرد هین خودی تعالی بجید اساس هندینه که وی امتی آوا بکنه الخواهشیار بن وبجدية وبهمت أو جهة تيدا كاري خبيك دا مستحقي هندي بيبشيت بنسي برا عرش خدي تعالى دا تويروجي أذروكا عمريتي حفتي حشتي صالك بن الويروجي 50,000 صالة ديت بنويسي بري دابي دي كيش كي اختيار كي خدي تعالى أو جابوتي هيلاي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة